Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba Yoswa TV aho twongeye kugaruka tubagezaho amakuru ari kugenda avugwa mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane muri politike. Ndaza kubabwira ko magingo ya Ibukavu byongeye kumera nabi aho ubungubu hari umwuka mubi hagati ya M23 ubwo ni ingabo za M23 n'urubyiruko aho ibinyamakuru byaho byagize biti Bukavu entre le M23 et la jeunesse locale ne passe pas. Ni nko kuvuga ngo urubyiruko ruraha Ibukavu ntiruri gucana uwaka n'ingabo za M23. Ndaza kandi kubabwira ko muri Nord Kivu ahitwa Ibeni naho ibintu bikomeje kutaba byiza aho ahangaha Ibeni abayobozi bashya ba M23 bashyizweho ngo bamaze guhagarika ibijyanye n'imitangire ya service. Abashinzwe gutanga service rero rusange ngo ubungubu ntabwo bari gukora aho bashyizwe mu cyitwa congé technique ni nk'ikiruhuko gihabwa abakozi bitewe nuko amikoro atifashe neza mu kigo runaka. Bivuze ngo abatanga service zitandukanye za leta ubungubu ntabwo bari kuzitanga ndetse no mu bigo bitanga service zisanzwe baziha abaturage ntabwo bari gukora. Ibi rero byakuruye umwuka utari mwiza. Ndaza kubabwira ko abana barenga 400 ngo baba barinjijwe mu gisirikare cya Kongo. Ibintu nabyo bikomeje gukururira igihugu cya Kongo ibibazo by'urudaca ku rwego mpuzamahanga. Ndaza kubabwira ko Ituri ahangaha ni mu gace nanone ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abamotari bagera kuri 41 bamaze kwicwa, abandi 9 baratwikwa ndetse na essence n'ibinyabiziga byabo biratwika. Ahangaha wenda nk'ikinyamakuru ndi kubona imbere yanjye cyanditse kiti Ituri 40 motards tués et 9 autres kidnappés par des groupes armés en 2025. Ni nko kuvuga ngo abamotari 41 bishwe mu mujyi wa Ituri, abandi 9 barakomeretswa n'amasasu ndetse ariko byose bigizwemo uruhare n'ingabo cyangwa se imitwe irwanya ubutegetsi cyangwa yitwara kinyeshyamba muri mwaka wa 2025. Reka tudatinze duhere kuri iyi nkuru yo muri Bukavu igaragaza ko bikomeje kutaba byiza aho ikinyamakuru cya Radio Okapi cyanditse ko Ibukavu bidakomeje kumera neza nkuko nari maze kubibabwira. Bagize bati Bukavu entre le M23 et la jeunesse no lokura no passe pas. Ni nko kuvuga ngo urubyiruko rwaha Ibukavu ntiruri gucana waka n'ingabo za M23 aho rwanatanze nyira ntarengwa. Urubyiruko rwaha Ibukavu rero Radio Okapi yanditse ko ngo rwahaye amasaha 72 yo kuba M23 yavuye mu mujyi wa Bukavu, bitaba ibyo rukarwana narwo inkundura. Ngo babinyujije mu itangazo ryasohowe n'amatsinda y'urubyiruko rwa buriye rero abo barwana muri M23 ndetse iri tangazo bakaba ngo ibyifuzo n'ibitekerezo byabo bakaba babinyujije mu itangazo ryasohowe n'amatsinda y'uru rubyiruko nk'uko narimaze kubivuga. Ndetse aho ngo M23 yagiye irwana n'ingabo za leta FARDC ubwo yinjiraga mu gihugu, kubw'ibyo rero ngo hakaba harapfuye abantu benshi ndetse barimo n'urubyiruko kandi urubyiruko rukaba rudashobora kubyihanganira. Iri tangazo cyangwa ibaruwa ikubiyemo ubusabe bw'urwo rubyiruko ngo yamenyeshejwe abayobozi batandukanye ba M23 barimo Corneille Nanga, Bertrand Bisimwa na Laurence Kanyuka n'urubyiruko rwose rwo muri Bukavu. Dore ko ngo usibye rero kubura ababyeyi kuri uru rubyiruko ndetse n'inshuti n'abavandimwe narwo ubwarwo harimo urwagiye rukorerwaho ibyaha birimo nko gufatwa ku ngufu. Iryo tangazo ryagize riti Bukavu kuva muri 2023 ndetse kugeza aya magingo ya M23 kuva yahagera nibwo urubyiruko twabuze imbaraga, amahoro n'umudendezo biturutse ku mutwe w'inyeshyamba cyangwa se urwanya ubutegetsi bwa Kongo M23 rero aho ngo kuko ngo bahise bayita Groupe Rebelle
M23 ni nko kuvuga ngo umutwe w'inyeshyamba. Urubyiruko rero nkuko Radio Okapi yakomeje bitangaza yavuze ko iyo rwitegereje rubona imyitwarire ya M23 ari ikibazo kuko ngo yiyita abacunguzi b'amahoro, nyamara ku rundi ruhande ikitwara nk'ishaka kubakoloniza kuko hari ubwo ngo ibatera ubwoba cyangwa se ikabakorera iyicarubozo. Ndabona hano banditse ngo torture, ubwo namwe mugenekereze mwumve icyo bishatse kuvuga. Ibi rero ngo bikaba bibera mu mihanda yo muri uyu mujyi wa Bukavu. Urubyiruko rero ni byinshi rwanditse muri iri tangazo, aho rwavuze ko amasaha 72 rwa M23 mu gihe yaba itayubahirije rwahita ruhamagarira urubyiruko rwose kurwana rwivuye inyuma rukarwanya umutwe kugeza igihe uzavira muri Bukavu, kuko batakomeza kwemera ko uburenganzira bwabo ngo bukomeza kuhazaharira. Abasore n'inkumi rero bagize bati nous demandons une mobilisation générale de jeunesse de la ville de Bukavu, que celui qui a une machette ou une arme se prépare, car bientôt les choses sérieuses vont commencer. Ils vont nous tuer, mais partout ceux qui vont rester vont rebâtir la ville car on la sait subir. La porte so communiqué nkuko ngo iryo tangazo ryabivuze. Tugenekereje bagize bati turabwira urubyiruko rwose rw'ibukavu ko iyo umuhoro cyangwa isasu birashwe natwe tugomba kumenya icyo gukora. Bati iyo turashweho nyine bashaka kutwica ariko ntitwabyemera, tuzarwana na M23, abazarokoka bazongera kubaka no kugarura ubuzima bw'uyu mujyi wacu wa Bukavu. Iyi ni inkuru y'umunyamakuru witwa Murumba Wantumba Digital Congo, ni w'iki kinyamakuru nyine. Reka twerekeze no ku yindi nkuru nababwiye ko mu yandi makuru ari kuvugwa muri Nord Kivu. Aha ni Ibeni ahangaha Ibeni rero ngo banditse ngo les agents de service public absents à Beni mis en congé technique. Ibi rero ngo byateye ikibazo, ni kuvuga ngo Ibeni ni umujyi werutse nawo gufatwa n'ingabo za M23. Service rero zihabwa abaturage, yaba abajya gushaka ibyangombwa muri rusange, yaba n'izindi z'ubucuruzi, ngo ntiziri gutangwa neza kuko ngo cyane cyane nk'izitangirwa mu buyobozi abakazitanze ubuyobozi bwa M23 buriho ngo bwazikuyeho ariko bitari bya burundu, kuko ngo abakora muri izo service bahagaritswe bashyirwa muri chômage technique cyangwa se mu karuhuko k'igihe gitoya bigendanye nuko ibigo bifite ubushobozi bwo kubahemba. Ibi rero bikomeje kwibazwaho na benshi, aho bikomeje kutaba byiza, abaturage barekrama bavuga ko ari ikibazo gikwiye gushakirwa umuti, abayobozi bagasubira muri service kuko bari kuhazaharira. Mu yandi makuru, abana 400 biravugwa ko ngo baba barinjijwe mu gisirikare cya Kongo nkuko ibinyamakuru bimaze kubyandika. Umuryango wita ku bana Save the Children mu itangazo ryawo wavuze ko abana barenga 400 bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binjijwe mu gisirikare n'imitwe yitwaje intwaro mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri uyu mwaka wa 2025. Haba harimo n'abafite 14 bakuwe mu mashuri no ku mihanda bagahita bashyirwa mu mirwano. Ibi rero ngo bihabanye n'uburenganzira bwa muntu n'ubw'umwana muri rusange, kuko uyu muryango Save the Children n'abafatanyabikorwa bayo bakora ibyo kurengera abana mu ntara ya Kivu ya ruguru no muri Kivu y'epfo ngo bagaragaje ko abana 400 baheruka gushyirwa mu mitwe irwanya ubutegetsi. Ibintu bikomeje kutaba ari byiza kuko ngo byica uburenganzira bwabo. Mu yandi makuru kandi rero Save the Children ikaba yatangiye gukorera mu burasirazuba bwa Kongo mu 1994. Kuri ubu ikaba rero ivuga ko ibitabyihanganira ndetse izakomeza gukorera ubuvugizi abana. Reka kandi tunababwire ko Ituri abamotari ngo 41 bamaze kwicwa, abandi 9 baratwikwa ndetse n'ibinyabiziga byabo biratwika.
muri rusange rero ngo ibi byakozwe n'ingabo cyangwa se abarwanyi bari mu mitwe yitwaje intwaro muri rusange ikomeje kugenda igaragara aho ngaho. Bagize bati rero kuva Nord Kivu yafatwa, aha ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu kiganiro cyatangajwe n'umuyobozi w'aba bamotari witwa Shahom Pamba, yagaragaje ko rero ngo umwuga wabo bakora ugeramiwe cyangwa se wibasiwe n'ibibazo bya hato na hato, kuko ngo nk'iyo bakoze nk'ibarura mu minsi 30 ishize abamotari 30 batwitswe ndetse bikozwe n'imitwe yitwara gisirikare, abandi 44 bakwa ibinyabiziga byabo biratwikwa. Yavuze ko rero ubu abamotari babayeho mu buzima bubi cyane ko ariho ngo babacungira amaramuko n'imiryango yabo, ngo bakaba babayeho nabi. Umunyamakuru witwa Ertiye Oguba uri Bunia, n'umunyamakuru wa Dichat Congo wanditse iyi nkuru, yagize gutya rero avuga ko ngo mu makuru yagiye yibonera ngo bigendanye nuko byifashe ubu, uyu Pamba Shalom uhagarariye abamotari yabwiye guverinoma ya Kongo gukora iyo bwabaga ikagarura umutekano aha Ituri. Abamotari rero bagakora umwuga wabo ngo batekanye kuko ari wo ubatunze n'imiryango yabo. Murumva ko bikomeje kutaba byizanga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero serivisi ngo zidakomeje gutangwa ibeni, abaturage bikabagiraho ingaruka. M23 yo ikaba yahawe amasaha 72 ikaba yavuye mu mujyi wa Bukavu ngo bitaba ibyo, hakaba ibindi bintu bitari byiza n'intambara igakomera. Abana 400 bo ngo bamaze kwinjizwa mu gisirikare cya Kongo, ibintu bidashobora ngo gukomeza kwihanganirwa, ndetse abamotari bo bakomeje kwicwa umusubizo muri kiriya gihugu cya Kongo. Dukomeze tubane mu makuru yacu, ni kuri Yosuwa TV kandi tubashimira cyane abakomeje kubana natwe.